Nina bekhashana kwamenze lapho uzumlaza ngameva lena bendlonde no Papa ekhanda sibingeleleke enhlangothi zonke zomhlaba igama lami King Sigcaka ngokaluqa namhlanje ke ngenzeka nimangale nibuze ukuthi ngike iphila iSoshangane TV la ngikhona ke sizokhuluma udaba lokuthi ngihamba njalo ngicoshela ngolwazi lwabantu ke abalapha ngokwesintu nezinto ezithinta umuthi niyazi ke ukuthi ke okuningi kwakho sikuzwa ngomuntu osuke esibiza esosikhathi okwamanje ke ngihleli nodokotela ubaba uMzizi enimaziyo ke nawo asibingelele doda siyabingelela kubabukeli beSoshangane TV emakhaya niyaphila baba siyaphila khehla kunjani hayi kodwa esazana sazana khehla mehlo ngiyathula namhlanje ngishanga kodwa ngisondela la soko khehla lami sithi hayi ozosilwisa izinto zale misakazweni into nesikhashanyana engasaveli le windini ematase gaya kubanjwa kuyeko yebo khehla Dokotela asingene odabeni ngiyazi ukuthi ngesikhathi ungibiza bongibizela ukuthi kukhona okuthile ufuna xoxo ngakho othi uphusha ngakho kulezi insuku ucabangelana nabantu bakho ke obasebenzayo asingene khona size ngani la doda yebo khehla lami yoba sibizile umsakazi phakathi kwala kulesigodlo phakathi kwale kule ekhaya sokhuluma nababukeli emakhaya ngendaba ye-special kunenduku ezisikhathi ukusigaya njengoba singase kape bengasasazi ukusibona la ewindini lale msakazweni iyona ke siphazamisile kakhulu siyazi ukuthi ababukeli bakhala kakhulu kade bengifonela abanye befuna ukuza lesigodlweni sitholakala ukuthi angikho lesigodlweni ngingale ngeqile ngibuye khona okunye uthola besingaqedelile ukugaya besigayela khona la nezinye inkunzi sibambisene nazo kunjalo khehla la izinto engifuna ukuyithola la dokotela ukuthi njengoba usuchazile ukuthi ngenxa yokuba amatasa abantu bakhala ngana abantu ngabe bayisizathu sokuthi kube isinqumo okusona namhlanje yebo khehla la bayisizathu esikhulu abantu sokuba lesinqumo engitsona sokuthi ngibenzele special ngesizathu sokuthi ke kwenzeke uthola ukuthi kufona umuntu oyisikhulu esithize ziyafika kakhulu izikhulu laba ke bazibona abaningi zifika uthola omunye simlande airport omunye udrivile waze wafika la usiyangitshela mhlambe safona ngayizolo athi ngiyasaba ndoda mina ngingimide abantu bayangazi manje ngifuna ukufika lapho kungabikhona umuntu ozoba khona wena ungavumeli ukuthi kube nabantu abazabhuka abanye bazangibona bangishuthe kanti manje sizokwenza into ejule kakhulu kuphoqe khehla lami ukuthi nami ngimenzele ngesithunzi sakhe ngimenzele uthi lo suku lo lokuzobo lwakhe la ngwa usuke ezothatha lento ejule kakhulu fanele esambe siyomenzisa lo siko lenziwe esigangeni nalo siko lenziwe emfuleni sibuye sizompheka la ekhaya sesiyamakha simisela nalento asuke ezohamba na lo suku lifuna yena yedwa ngabukhono uzofike kube khona abantu abaphazamisekayo ke bagcine bengakwazi ukuthi bafinyelele lesigodlweni sasithi ahleleke lo suku ke ukuthi sibenzele special ukuthi bakhululeke bakwazi ukufika sibagayele lezi zinto abazifunayo Ndokuzinto sidodela mhlawumbe angasochazela abantu ezifunwa abantu eseze ku special njengamanje induku nje khehla lami ezikwi special njengamanje abajwayela abantu ukuhlupha kakhulu ile nduku lezi zinhlanhla uzokuvula inhlanhla yakho le ibhavu balazi ibhavu la ekhaya enamandla kakhulu elihamba nencweba elihamba nezinhlanga kubuye kuzoba ile nduku lezi abahlupha ngazo kakhulu lokhu kwempondo nalokhu kwendoda enkulu usebe loludla insangu nesiminofu nalojule inyosi lezi esigange izona ke khehla lami izinto esithe asibenzele special ngoba izinto abahlupha ngazo kakhulu izona into abahlupha ngazo kakhulu ubusuku nemini ezingathuli ukuphumula ngazo la esigodlweni kubuye ke kuzoba nayi le nduku ezincane lezi zama-ulcer naloku umhlume nalezi stroke kubuye kuzobiza imvusankunzi kube insizi le yamalumbu yonke inhlobo zamalumbu zonke nje lezi nduku masingazibala khehla singabala kushonila yebo khehla la Dokotela mhlambe omunye umuntu uyaqala nalokubuka iSoshangane TV aka understand makhuluma ngophondo ukhuluma ngani makhuluma ngendoda enkulu ukhuluma ngani izinto lezo zinto zombi indoda enkulu khehla lami yala ekhaya kunendoda enkulu khehla simenzelayo nomuntu labantu abahuzukayo abaphantayo uthola ukuthi uyaphanta mhlawumbe uphanta ngamathenda abanye khona abaphanta ngokubamba abantu besifazana abanemali athi hayi mina ngiyahamba ngiye emoli ngikule ndawo zabantu besifazana abanemali amunye uthi uphanta ngokuthi unekhawashi
omunye uphanda ngokuthi unebhizinisi noma ushisa nyama noma udayisa utshwala. Into esikwakhela yona ke la ekhaya ibe osikumisela yona eyokulekelela ukuthi le business lakho liphakame la kuthinte khona wena nje kuphakame. Kuphenduka igolide la lento le mawuthi unoshisa nyama udayisa utshwala ugcwala ubusuku nemini. Yona ke sike sakhuluma ngayo lento kakhulu phambilini. Lento le ukuthwala sifaka amakhubalo eza ko 40 la. Kunemfihlo esifakayo lesakhuluma ngayo lento le ndunu yemfene le ikhona lemfene le enale ndunu le ibuve ngazi ukuthi ikhaligazi moyibu sifaka nayo ke mase sifaka nezinye izinto ngeke sazisho ezijulile kodwa ezihlambulukile. Yilento yenza ukuthi ke dose kakhulu la sifaka ezikhonkwaneni zakho ube nesinye isikhonkwane ozosimemeza uphahle kusona ukuthi icwa lento khehla lami ayisona isithwalo. Ngithi ngisafuna ukuya lapha la ngiyakuzwile khehla lami ngiyaxolisa ukungena khuleka ukhuluma ukuthi kuthwala ayisona isithwalo bese kukhulunywa ngaloko kokuthwala khehla kusuke sekujulwe kakhulu. Masikhuluma ngokuthwala bayazi nabantu abafika la ekhaya mase sethi umuntu hayi mina mkhulu sengihlupheke kakhulu sengifuna lokuthwala lapho sekusefike kuvusa umuntu akini phansi. Kunemfihlo ke sisenzayo ke lapho lo muntu simvuse usebenze ngayo nakhona kuyabheka ukuthi umuntu obehamba emhlabeni enonile nokunona ukuthi imali beyazi umuntu noma umuntu ade ehlupheka naye dosa kanje kodwa sike sithina mose kuvusela lo muntu akini usebenze ngayo fake umuntu nawe beyazi imali obe namabhizinisi noma kuumuntu kade esebenza ngokuyikhandla kakhulu noma mhlawumbe lo mngani wakho nalomngane wakho siyakwazi ukuthi sikudosele yena makade esondelene nawe kakhulu noma umuntu wade usebenza kuyena ekuthanda wahamba emhlabeni ufuna ukumvusa manje usebenze ngaye siyakwazi ukwenzela leyo umfihlo ke leyo sikwenzele lento sikwakhele lento uhambe lento uyigcibe ethuneni lakhe siqalile lensuku lezi ukuthi uzoyilanda lapha ethuneni lakhe ngosuku olingaka kube nequde sisho lo mbala walo uzofike lento icule ngayo sitshela ukuthi uzokwenza njani. Kwesinye isikhathi ukuthi uyasaba sihambe nawe simlande lo muntu simvusele kuwena ubuye uzosebenza ngaye la wena okhulumayo nawe ukuthi udlani uthandani lozo zinto uhlezi uzenza hlezi zikhona lokho ke kuthwala ke uhlukile ngalokho okhuluma ngakho kunjalo ke mhlawumbe bagcina sekuchitheka igazi. Kunezinto futhi ukuthi uma ungazenzanga lento ingakufaka engozini ukuthi ungene emotweni ngemuva umuntu odriver noma nje uvela uhlabeke uhambe emhlabeni. Ukuthi dokotela masikhuluma nabantu laba bahlale beneyinkinga makuthiwa ukhuluma ngokuphakamisa nokuthwala babona kuyinto eyodwa omunye uzasho ukuthi ayi yabona nje indaba zokuthwala ngiyithanda kanti njengamanje ngifuna kube nomehlo ukuthi okay mawuzizwa ukuthi lokho ukuthwala yonto yakho kukhona okunye ukuphakama kodwa akhamisana nokuthi wenzani wena unebusiness lami kuzophakanyiswa into nekhona. Yebo khehla lami lokho ukuphakama khehla lami into esingathi masilinganisa le into enjenganezizwe. Ngoba lento khehla lami into efakwele izimpande eziningi ezahlukahlukene esingazibala ziza ko 40 kubuye kungena amafutha ezilwane ezahlukahlukene kubuye kuzongena amathambo. Khehla lami lento siyivusa ibe umoya oyisipoki kodwa okwazi ukuthi mase ungasawufuni ukukhipha. Ingakho ke sithi ke hayi ukuphakanyiswa le ngoba uyakwazi ukukhipha lokho kovusa umuntu ophase inkunzima khehla la into engeke mase sewenze lo masika akhe wonke wadla nalezi zinto awethanda ukuzidla wafika wakhuluma ukuthi mina ngiphuza engithathi mina ngiphuza Sprite lesi simhlophe so uhlezi uphuza so mhlamba athi mina ngithanda ikhofi futhi uhlezi uphuza ikhofi akubi lula khehla lami ukuthi umkhiphe lo muntu akubi lula khehla. Okay dokotela asibuyele back kulezi zinto ke othe ezinye special njengamanje ukhulume nangebhavu wakhuluma nangembiza ezimbalwa mhlambe ake singene ekubalekeni kwebhavu ngiyazi ukuthi ukukhulume ngakho kodwa kuyintsakavukela umcelo wesidwaba manje ukuze abantu bekhuluma ngebhavu ngokwe understanding ngamzizi ibhavu lisizaphi kumuntu osuke lithatha. Yebo khehla lami ibhavu khehla liyamsiza umuntu khona abantu othola ukuthi banezinkinga abakubafike lesigodlweni isimo esike sibhekane naso uthi kade aqede isikole ukufunda esikoleni walento wa-apply enkampanini abambisi uya-apply online ufaka nama-CV kunanabantu abasemandleni manje bemthembise ngathi kukhona abazamenzela kona babe nomnyakazo kumfaka emsebenzini akwenzeki. Isibonelo basiza kakhulu
leli bhavu ngoba siyahamba sisigangeni sifike simbe lo mgodi aphuze lo muthi mesakhulume nawo aphalazeke lo mgodi sesiyabuya ke lapho segezela kulo mgodi uyakhuluma sesiyemfuleni zomhlambulula ngezinye induku ezihlukahlukene simenze lonke lolu siko semgcabe afike abafona athi hey mkhulu sengivele ngabizwa ku interview sengiyasebenza baningi kakhulu nabo futhi bayasibukela njengamanje silibone kulozo zimo enjalo nabanye uthi uyasho uthi benginesilwane mina mkhulu esingihluphayo ngiyasebenza mina ngiright yonke into kodwa kunesilwane esifika njalo silale nami ngiphuphe kabe ngibuye ngiphuphe ngidla ngethuka ebusuku senginanenkwashe emzimbeni engathi i-stroke ibuyibeka left naka right angizazi ukuthi nezingane zami seziyangizonda yabo ukuthi kusuke nginomoya omubi uma ngamayo lo siyahamba naye siye ngalesigangeni simgeze simenze yonke into bese siyayivala lento simqinise simnike nale ncweba azanimegeza ikhiphe nomelala nomuntu ayikhiphe zibalekelele kakhulu sizona esefone esethi hey mkhulu angazi ukuthi ngiyaphupha sengilala ubuthongo kahle yonke into seyenzeka kahle bizona ke izimo okhehlala esike sizibone ukuthi ibhavulekelela kuzo abanye uthola ukuthi uyafika la uyasho ukuthi ngiyasebenza emsebenzini emkhulu emsebenzini ngihlezi ngibizwa ngithethiswa njengengane bangithitha noma kanjani bangibeka amacala kona mase fikela samthinta samenza lonke lolu siko umuzi seyafona usethi mkhulu ushintsho olukhulu kakhulu sebuyangihlonipha sengindo ngoba sesimakile ukuthi abindoda ephambi kwabo abindoda eflathe iyona ke ihlala lami isimo sibhekana naso. Alright, mawuthi mhlambe uyayibuza iphendula ukuthi ubani uDokotela Mzizi okhuluma ngosizo azolinikeza abantu ngespecial sakhe ukubalile ukuthi khona imbizo ezahlukahlukene abantu ahleli bekhala ngazo uyabala njengamanje ukhondoda enkulu esokhamba neimpondo yakubala konke lokho kuyispecial sikhuluma ngebhavu njengoba khuluma nje ukhuluma indaba zebhavu ukuthi lisizaphi lenzaphi mhlambe Dr. Sisigoqa asibuye sibheke ke manje ukuthi kulesi special abantu abakanjani obalindele abantu abazofika bebe bangaki ngosuku abantu bengenze njani uma befuna ukuxhumana nawe ngalesi special seqala nini sona ke lesi special yebo kehlala le special siphezulu kwaso vele njengoba ke sinyamalele le wendini la lemsakazweni bekuveli kugaywa sibhizi namanje nje ubusibona sifika la khona nakade bekhona la sebehambile sibhezi nje sivele simatasa sigenze imini nje kuyaliwa nje siphezulu kwaso yona ke lesimo sibhekene naso khehla abantu kwabalendelela Dokotela bafike bezo special bangaki ngosuku abantu abafike esibalindele khehla inani labo asikisilibali thina inani manifike nje early kuyange izinto osuku uzeyithatha khona izinto ezenziwa ekseni ilanga langapha kamjala abasuye bezovala amacala nabasuye bezovala umuntu othi kunesithi sibe simhlupha ufuna ukusivala asishaye ngenduku ukuthi sibe nezinkinga lonto yenziwa ilanga langakaphakami kakhulu wena uma ubambe lesikhathi uma uzokwenza lokhu kujule kakhulu bayazi abanye mesuka kude size simbhukhela lala simthetha lento ozoyenza ijule kakhulu ifuna uyenza ilanga langaphakami siyekombhukhela simlalise laba abanye abasobe bezovula into zenhlanhla zona azikhethile zona mesufikile hayi yasiyaqonda kunjalo khihlala mhlawumbe okunye ke sasivala ofisa ukudlulisa kubantu bekwazi ngawe nanokuthi utholakala kanjani ngaziphi ikhathi usebenza ziphi insuku lupho usuku ongasebenzi ngalo yebo khihlala zonke thina insuku ezikhona siyasebenza khehla mabafuna ukuxhumana nami nje bayazi ukuthi kumele bagcile kakhulu kulezi zinto lezi ama video call ngoba phela nezikemu ziningi befuna ukukhuluma nje ukujule kakhulu izinombolo bazazibona nje ziyagijima la escreenini okunye sobacela babukele emakhaya kulaba baku Facebook abazibiza ngami yangimina la la TikTok asikho lapho thina nje sila le windi la khona la kulomsakazo lesikone ilona ke windi sikuyona okay shuthi abantu uma befuna uqinisekisa bakhuluma noDokotela Mzizi benze video call mase kukhulunywa nje into ngenxa yekeme eningi ngani zakho kunjalo khihlala hayi siyanezwa Dokotela mhlambe ake ngivale ngale question iqiniso lithi abantu bafika la kini beqhamuka kwabanye abantu yebo kanengcabo bana yonke into ekhona le emzimbeni wabo uzomenza isibhavu kube ngazi ukuthi awenza ngalutho kanti khona inkinga ubaleke ngani ukuthi umuntu aziveze ukuthi ngoba ngifika la Dokotela ngiqhamuka kwenye indawo and uma ukuthi khona into oqala ufuna uqala umsusa yona ikhona into echargewa extra ngaphezulu kwalwe ade uzomchargeayo hayi khehla lami abanye kuyenzeka baningi abakafike la athi umuntu mkhulu
njengoba ngifika la ngithi angihlambuluke emkhulu ngeke ngahamba ngaye eMozambique ngalanda izigubhu kade impilo nje ihamba kahle ngithi ngifuna ukukhuphula ukuthi kube namandla akho ngathi ngibuya le kwavele kwanje gcikwa fasa konke kwaphela konke lapho ke khona ke khubalo ke fayise imgeze ngalo khona imfihlo efayise imgeze ngayo ke lo muntu esusa nje isinyama emqala phasi ke ayibulala yonke into esemzimbeni ngeke usijabulise ukuthi akhulume kanjalo asitshela ukuthi hey kuke kwaba nesimo esinje ngomunye usothi waya kwenye indaba ngicaba mhlambe ngamafutha ngenduke efaka amafutha amantindane kanti unezidala ezingaziwani nalokho kumele ubhaleke yonke into kube kuninto zakhe okunaqala khona induku esimgeza ngayo ehambisana nayo ukuthi aphuze futhi umuthi aphalaze siqhuzula lento. Tata asibonge isikhathi sakho sithemba ukuthi abantu ke ekhaya bazofika abaningi babo bakwazi ukusizakala nawe ubone umehluko kubantu bakho njengobusho bakhala encingweni ukuthi awusabanaki kanti kuseyayilungisa ke lento yabanaka uphekwa. Yebo khehlela. Ngaza kwethu sibonga kakhulu isikhathi nalo ucingo lapho ngezansi makuthi mhlawumbe ufuna ukukhuluma okuthe xaxa nadokotela ngomfonela ushilo ke makuthi ke mhlawumbe ufuna uqinisekisa before usende imali enizobe nivumelana ngayo ngokulaphana kwenu i-video call ikhona ukuthi uzokwazi ukubona uye udokotela umzizi lo akuyona AI. Msale kahle.